Bani horja par sayur matuaon ni inang orang tua hina holowan ni urta irwaon dearma pukah nasyam horjat taon ase ibagas goran ni ne bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing paki honon ma parugason bahen sangat apa hamuliaon ni ne bata. Amin. Terima kasih mak. Jadi terima kasih ala di domai buka Bapak Pendeta ase idilona pengjuang kau kumpani anak pakon kau kumpani guru ase kau kumpani mangkul barugason mari sini bani sini orang boras makolasi bani tiap-tiap ujung di bulan ni kau sokong kembali ya mari sini sini sudah bisa. Ya. Jadi terima kasih ala di domai gol pohoku ase pai manganotor ibu mah perlu gol hana itu hari la petor torhong omana sangat puji-puji atau bani Tuhan bagi tegora tiap-tiap sama bos pos nasi yang ya, ke rumah di rumah nama motornya.